Alhamdulillah mene ye Islam calendar mi mene wo bote gbeke ni ji nyuma ke teno ni 13th night ya Ramadan mi afia pe o hedwe ke nyuma hedwe ni ji 1440 years ke jebeni gbalo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ishi Makka kete Madina يجي كي الصحابة عندنا في هجرة في بيبي كي ما لا عدل الجنوب على مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته صلى الله عليه وسلم إلى الله سرا وأول من أسلم من الناس ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم الجهرية وتعذيب كفار قريش لمن علموا بإسلامه واجتماعات النبي صلى الله عليه وسلم السرية بالمسلمين وهجرة المسلمين إلى الحبشة وإسلام حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. من وباكو النبي صلى الله عليه وسلم بنين وفيل بالوها كبني بون دعوة فيمو يتيمو مي كأجبنا مني كنكلني إيه للنبي صلى الله عليه وسلم إيه لي يجب ما دساتين يياتين كميتوا يهياتين كياتين kagbene ke ashibeni e bon dawa je yete mo mi don she bon le fan fe mo kagbene beni Quraysh biye ame bon meni ame he gbalo ame ye bena me bon ame pin mo because ame he nyumo ame he anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ke bena anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e bo amosin sana ni amefi hijra kete Habasha ke beni Hamza ke Sayyidina Umar amefi bote islami ha wana wala yake bena nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne 38 years kina 39 years beke ya fi khalwa loji ya gharul Hira ne ya hiyo jembe sane ken susu nyumba de boy ne ken susu nyumboy because na kan time ha kole ibada ko shar'i numo hakole ibaje ne ya susuwo numo adebo nibiye to beni mo chita Qur'an me ake no fe mo ho ene egbemeni adwama ni fe mo yi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi قياما وقعودا وعلى جنوبهم مكمن من سسو نكه نبيا سسو مني اغبمني اولو الالباب مني ام جمو اوجباي نما جنو مني ام كايو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نما كايو نغبو قعودا ودا كشي نين ام تاشجيو nene wada ke amedomo shijio alo ake ameka shipo denche amekayo nyumo wa nabi sallallahu alaihi wasallam yani asuso nyumo ni biya he benena 40 years una kano be ko ete lamma balagha an-nabi sallallahu alaihi wasallam 40 sana beni balo na 40 years hubba ilayhi al-khalwa ni khalwa fi mo nene ibafa ni ba botemi ojogba khalwa biane na ka nabi sallallahu alaihi wasallam ya boti oni susu oni bia he bo ka ka shi biane bo ya to gonko alo dwa komino abote jeme no susu ni bia la oni shilo no bo ka ya fi khalwa mineo because ani bia fi ni bi mine na komini sharia ke bi ne na sharia se mi tanagbene abon adini fi mo
ben e ko ne tena so le ya fe no ko na to le khalwa don khalwa ko ba fe be ko lo sa tu no to bina ke malam taliq a sheikh taliq ka je sala fami fio e tu mi hion ne je nyumo e fio no fa ne ba fe ke so no mata mi she ne jo ko ne ba so le ke ja ay ramadan mi o bo o khalwa no ba nyo fina khalwa ke ja arabic ya arabic no ne to e chonji no ba chiu ke je no ko yi wani be chiu ke jo man bia ni ya ho gon mi na kan ta me be ke bi si bon bia ne afi mo fi ake ni ne warka umar raki'in solemo ke menin sole si solemo ya jamami o ke botu aho bush ko alo ni ne gon ko mi alo no ko e mo bana salatul jamaa aguna te ba fi to ba fi wa ya juma ñu mo kay ci wajib ni ya ayu alladhina amanu idha nudiya lis salati min yawm al jum'ah fas'au ila dhikrillah nyi ya nyo yai ni ka bo anyo yemo tui mi ta to ba juma te ba to ba muslim se kaje no kon ya no la ka woni shilo o khalwa fi mo de ad-dini la ka woni shi na mi yene because bid'a bi enoji ameni ni amega la ka ame julo ni wana ka bomo mala bomo ya hoshi for 40 days e ke fi khalwa o fi khalwa mene islam bako boji mo ni jibril ba ni na ne ba ke iqrauna e fi khalwa ke wale wazongo jami le kai ka yin gozongo buga bi aso nyo hinje be noda ko yin gozongo buga bi aso nyo hinje noda malebo wana buga bi aso le tomo fen tomo ni wa ton agma bu shiko dale mashallah wana ni bi no baton to ko yin gozongo buga bi aso nyo hinje noda wana ne me fen wala headquarters zongo je headquarters on yo gane e fo wana ka mo ko ya khalwa 40 days keba malan keba mani ni bayi amete be ka ba ka anyame se ke tasbih ke ni bi tasbih ko na drama hi aka nyame se okay ni bom bi danyo jibo mo kele wi ni ba keba wajeme aka no fa ne ba ta bi ani albarka ni e afi khalwa no fa e da fa jomo ni ji no fa na jomo okay ba do kele wele ke elo ngbe se ke elo kele wele ku me julo wala julo jam akame kan yemani mo ko ndane ba ke shoshia meni ke ni ne do adeba meni ke yeleba meni ka ke ndeta ne ke oboyi julo son ade saba hoshi kame ya ka kwadwete ege ismo ni eye ni denje ni ne aga na kajibe na afi ko to chon woli ye wala homo ni kwa me jame yo ni denje homo ni kwa me jame yo no nyo ya kwado pe kame bo ya kwado ona kwado nko yi hu ake be ni sani gbogbo ande son yo be mi ndi adun jibo ba mi so wato ndi ni o ke fe na kan ni homo yebo keshe eko omo ke yebo agbeni anu odon shon dibi ne anu na ni bi because homo ni yobo yin ni din yobo anu na ni bi ran na ka mejugba me ga me na Allah ke jigba ba ke na gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaka ke salatu ne ke ba hale ibaka ke ne ke ba hale mala homo soni wallahi me ni febo me ni kafiri original po jame na ne me feke mo ko to Socrates me mo ko to Aristotle me mo ko to Plato me Greek bi original kuffar amena ni bi ne bo amena ko mo ego yi ame ni ka me ka bonjo mo ni ko na ga o eno homo dwemo so ni homo dwemo ko na ke mo bon wi mo ona shininta la Allah subhanahu wa ta'ala min jino ne ke bogbo ma de san emo gbon wa de san wa nafakhna fihi min ruhina ne mo ko ni be mo je ne be an fe je le ni homo so ni ayele ni be fe bo ejo mi ba wala ga no mo ye botumo 2 days no ko o ba dwen ge aso je wa ko me pipo ko yen lo o ba ta bon chitan ko dwen ona ni ne ke na mi ni ne ke ko bon be masani kai mo mi no ni bon chomi o bulu son ba bon chomi agbene
na kan time onyo fe no ko positive ke mass work ko onyo fe ko mo yibo onyo solve mass no fi ano ni ne positive no onyo fe onyo hifz Quran one mu ke ogwan de samie ogwan de sam mini yo mi nyumo mo ni yo kan mo mini jibo bo kan nyumo jibo e ko Quran nu ne ye o na jo la ke khalifa me kan obi ne jama mo ko fe me kan mo ko fe khalifa ni mo ko beni fe khalifa na ni wo yo na pe ne am story so aya be mi Quran je aya je hadith oblayo ne ko oblayo ko ni baba o fe onu ne ba wi ne kya gashi elani efe salatul fatih efe salatu ko ni ne ke wo wali jin fe ni wali fe ba shehu Ibrahim Anyas na shehu Ibrahim Anyas ne ba na shehu Ahmad Tijani na shehu neke na ayemia shehu Abdullah me kanu me fe ba jello na heme na anabi me fe je me ga anabi lekele wo se gbe kra jo tengbe ko anabi me fe je me bena gona khalifa ne ba shon aka na nabi ba jeme ni wali jin fe ne hwe ame fa me jia me fa hale ye la mo me bu fai ame fa me jia me fa hale no bena gona abul faili ne ba khalifa ne ba shejeme no la ya je fa ya fin ila ga ne je ne ka sujud ni haram ne islam balo mo kwa fi balo kele ma ila gbalo ka mo fa ba na eje fa na abul faili li seje no lewu ne ya je fa no gbalo ke ka je bo seko bo in seko no ba jo fa yin e gbalo mena fe ka gona aka shi wa ka fe musun ju wa fe ku mi wa fe ni wa sa hawa wa ina yomo yo khalwa yino la woni shulo wa kana yakhlu bi ghar hira sallallahu alayhi wa sallama fa ta'abbadu الليالي ذوات العدد نيكي بوتي جمي يا فيو نين بيسان يتعبد يا فيو عباده بين ونو عباده شي نعم بيسان ثم يرجع الى خديجه كاكو سيبا خديجه رضي الله تعالى عنها فيتزود لمثل هذه الايام كيكي نين إبا increase نكاك بينه ثم يرجع مرة أخرى كأكويسات غار الحراء خديجة باينشي بيسان كاس أكويسات غار الحراء يكون حتى جاءه جبريل عليه السلام أعون كاشي بني يفوتي يسمينو جبريل عليه الصلاة والسلام إبا إنو وهو في غار حراء بيعمليه غار حرامي فقال له نكيلا كشين جبريل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كشين اقرأ كنمو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ جيني كان لو جميشي أي لا أعرف القراءة إن ليني كنمو مني تسكوه إن بيني last year رمضان منو في تفسير صوت أن أعلى ويسان bulani ba ni yo anabi sallam e ke jibril ten ya biene ne fe na nabi ka shi eleni kanemo qala nabi sallallahu alayhi wasallam nabi ke ni yena kan fa akhadhani jibril fa ghattani ni jibril momi ne miami hatta balagha minni al jahd kashi beni nre hoyi kashi beni minu fenta kashi beni mi gbomode ntaba ifenjo shi enyi minu ku femu et she pass out ثم أرسلني نعمه كاشي يوني هيك فقال اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ أنا بك إنني كنمو قال فأخذني فغطني الثانية نسي مميكو نميا منيجي شينيونو حتى بلغ مني الجهد كاشي بينين تباي فينجو كان يهي نهي ثم أرسلني إميه فقال اقرأ نكاشي إن كاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بكاشي ما أنا بقارئ جيني كان لو جمشجي إني ما كاني قال فأخذني فغطني ثالثة لكن بمومي إكو
ne mia meniji shieteno jamani wa wiya kashi comment bulani kan annabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam e ke malami ena ko ne ke malane da ena ko jibril da she malami na kan le first day ne ke malam ko je gwa on pa gwa la shi ajila on e tabay fin jo amia la on e tabay fin jo ne te shi e tuiba ne ba ka shi ni mo ke kan e tuiba bi ne ba ka shi mini o mi school banu kan ni mini ona ga fe na kan elemo example mo ke ba ne na boni e ka bo pe egbe no kan mo e ka Chinese ya ba wo kan ni no go nyo kan no tu mo hwan na kan ko je na fe tuwe ma allo first time o ya classroom no akani ne Japan yue mo me ba habu no kan ni no go nyo kan no ke kono ka shi be no collapse ona ka na ngbele sane ba akutu emke na akutu emfe na kan teacher gbele ba fa ma no allo je na kan ko na efe no ena ajila ahu amia la ni ejo shine eteshin eke akeshi efe to be no wo ke woni o ba fi bo ne ke akeshi nle ni e kanemu shona ngmene ke mo kote makaranta ni huna chon le ni akase o ke ba ni agwale keke na keshi sane ache mami alo papa na woni shilo na me ni unfortunately between malan ke student ke she ko sanami abo fio hatta balagha minka aljahd kashi be no tabai bajo ko yen chele bo ka fi na kan do ka chon bo ni ya kasi me na chon bo le bo na mi ale na kan imagine ma ga jibril chon le ne se mi abane enye kan nko be ne ba ya le ona kan bi ho ke akashi nkane sheke nye ni nkane mo shije pagba ka mi ni a chon le وشيت نون جبريل كلا كشين اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كان مو يأنونش أقبامي موني إبو أدفعكي موني إبو بمادسا كجلاك بومي كان مو إجاك أنونش لدي من شلو non cho leji moni e choma ni nke ning ma chwe ken kleno na Allah subhanahu wa ta'ala e bo ye de bo mi no di ning ma chu ning mena wa tara ke pen no na ke mani na woni shilo ne ke la ke mani ne bili nyuma ke minji no magma ne ke ma no fia no ni ba ke je shije ke agbe na ko ni shilo na o ni mo leji moni e chon ni ke na ke ningma chwe ne chon adesa noneli فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده جمع نبي محمد صلى الله عليه وسلم نكن وات ننا ke wemi ne hani legbomo fe twi ni ke mi bon legbomo tu shake mo ne repeat words last year ni wogba ne ken ni ne ka sahih bukhari mi akia nabi sallallahu alaihi wasallam ne ba jan popo mo ne popo ko wo twi den chen vibrate le to the extent ake bulu ye ni yo ko fa sa te ke ameka ke shin ye gbili e la yo ne ke mo ko le be ne woso wole na ka jibe ne woso anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam because be ne yen fe gbomo do ni e shake because of neken aya ne shole ke gbomotwi wa ni mo mi aya ko be ne ba han le ni mo gbe se mo ne ba popo etwi ona ke be na kan aya mo boy ba ngu ka kan about lami ke gbonjo bu mi mpimo e ge fe ne la akwa e be la no go na ga o concert etwi wajino masa hawo yarjufu fuada annabi chuyin popo ay yataharra qalbahu bi shidda chuyin popo wa'adenche فدخل على خديجة صلى الله عليه وسلم
ne ba bote khadija shia e ba bote khadija yene ke khadija yo ne kala ke zammiluni ona sira ne wajin shia to benin ke gbe fen gbe no ba che he gbe no ba che ke ni bi feno na ke wo cho ha ni fen hiya mo fen na kan ke karatu onye wolo bia ne wolo nyenye nyenye la kan to le ba na any time because e nye di hiya mo fen to be no bo to ne beta hiya mo fen na kan wolo le just e cho marje ya bo e cho reference what e ko ko yo ne wa no reference no pode nje reference e fa because ene kan mo aso mani ma ha obi dan e kule wote me ko o wa approach mala wa kala ke wo fi takhrij halelu كي دي كان لنتي بافي كي بدي كان كنت وفي حاشيه وفي التخريج كنين تحقيقي هل ان شاء الله لا كون نشلو شاي وجيني سيرا وجين له ماشي شي بنو نو ولا كان ني بنو اكيب له because يا مي و memorize ني بي بي يمي including سبب النزول الو اسباب النزول نينو نا كليك ايات شي نو نا كليك ايات شي بي وانا بي يمي لا كون نشلو نيتي خديجة ngone akela ke zammiluni hahi hano hami cover momi fazammaluhu sallallahu alayhi wa sallam ni khadija ibaha anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam he hatta dhahaba anhu ar-raw kashi be ni gbeye shimoni yo gbalo he ibate no ni nyami wi akeshin kaji o ya pe o yo kenklen akele la ke o to no chu gbalo anu chumo je he fo pe no ba ko e so ba ko moni e ye nyungo gbe se mo na gbe ni e ye tui sale because eleji moni ke ha mo jin fe bo ngo moni edwe mo mi nko e ye nyungo gbe se mo ni ye tui sale leji moni ba nya do mo shin abo shiko ko ye lo popo pe no ke ape yo e ba do chin e ni kase mo bonyo kase ni forget mo nyo kase ni anto bo so den ni e ko kase we ya ahun no ba na san de ko tumo no kwa ba kuma ni wonu aka ke gbalo npopo ake gbalo efe mi ni e popo ne ba ne popo ne ke khadija zammiluni aji yonga ko ni jomo bele ni gbalo ape ngun e be ni gbalo ba ne popo ne popo ke ba no le no je no popo ke ba ne ke zammiluni e je le ba mo sa mi gbo na e ba bile e ba te dadan dan nu ba fi ale ke he no se mi de ba te wa ke ka de satishin ke a ho e ku me ya ka de ni ba gbo na ya ni mi bo na san ne ke la no jiga ti toki shine ke ne ba shane ne ke gbalo ke fi no ju no ne fi kenklen da ne se mi agba san ni shko akwe mo ko ni e be jo mo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ogbina wallahi le me ponu anasani le den cheke tashi e ba dun sanji ne ke ba boy ke ta wana ke join in lipstick eta in pancake eta manchester den je shwe half be kelente join how mo ni bi ne ba nye create ke habo oko tashi no alaji ni eta yi omo den je e shwe kotoku fa omo shwe kotoku fa mi ni ga omo shwe kotoku sa na ye kunklo lente ba lo ni bi ne ke ba gbona ko tashi ke tv ko ni ko ne ko kukumbasa ni akene ke mini ni ake rafi ni abi ni mini ke mal wallahi o suratul hujurat fe ba ya hujurat o suratul hujurat fe ba bo te hujurat so ja je shi chamber ba chamber ke hall sura no is a fe ba bo te chamber ko ti ko de ko pe hu no go bon chumi no ko bo te chumi no e go ba hin bo kai mu so suratul hujurat fe ba bo te hujurat shi khadija wana bini khadija radiyallahu anha yo na kene ba hana ni meni be shi mo fe te e gbalohi ene last year nyete me penye bi wana ke imi wa tafsir ni pone ko the whole man te fe ko fe ni won ya about ne ken qadiya ne khadija sani wana ke ko ba wi mene no wa yo na ke ko mene gbeke ne pe bo den je fa afi ene nyomu e fe po she wa hun ni gbeke ko mi pe
non wa fi last year tafsir mi kenu na ta ka fiqh sira ka agba min fiqh yo min ji understanding na ko ke jomi anyway وقال أخبرها وقد أخبرها خبر جمعنا النبي صلى الله عليه وسلم خبر جبريل عليه السلام ني بالو باك بالي سانيتي نو كي جبريل نبي كي لقد خشيت على نفسي أن يمسني الشيطان النبي كي اكشي باك بالنتي نو كي جبريل مو بل جبريل الا كي جبريل نو بالو نيتو لني لا كون نشلو وبالو كي بيان مين شيغبي هان هي لقد خشيت على نفسي من شيغبي هان يا كميني ابون سانتوني نيشن فقالت خديجه كلا والله ما يخزيك الله ابدا كسوا كوكو يموني ايكله بكن بيا وكايو يموني حليمه السعديه bemine no aka jibril enu aka mko ba fogba lo twi ne ji etwi ye mini afo hina afi la onu julo ne kele ba han mami amina ni eke amina ke min shegbe ake shimi ni doko ba fi amina ke o shegbe ake shaitan ni ba she no lo wakayo ne ke mini mina amina unkele kalla swa e ba minda ne ke yue mo ne no jen what describe beni fio beni ani bi so le nyaba na ke beni mini e mami yo ha ake mamia moko nimi ni twisale moko na men na anabi sallallahu alayhi wasallam e future na kanu khadija ka ba kaye nye wo wie beni e na anabi sallallahu alo maji betani to maji betani beni wo wie e na future ni alo nyani ne ki aka shi e fila anabi e naam la na anabi e future e na nibi ne le nibi ne na na ki anabi ayin she no na anabi ki aka shi gba ka bonsan ni gbe na ne kala ke kala swa koko wallahi min ka kitaka nyumba kashi ma yakhzika Allah abada nyumba esho wiyan shida eke ai nane to ne eke alaji qalat nana khadija kashi innaka latasil arrahim eja ke buwe o chawe kupa wa tahmilu alkalla ni na gbani jole o ma no ko efon no ma yeshiji moni ebe wale ko ne kwa fi no ko e o ko na kan na agba akebo na agba kam ko ya fi awre e be skane ka fi awre o ba le skane kwa fi awre e ya fi suna e be skane kwa fi suna ni no ba le skane ka fi suna ato na he wudi na ka kasi islam ame be ska o ba ha me ato ne ki ona o fi oni bi ni mani ame no ko tole o wa me ni to e ke ba ke moko ne fi oni ke nyumba hwe yin ashi la ga onu jilo ina na ga ta bote ko sharia mi abote ko sharia mi she khadija da ke ne nyumba po nature po nyumba sunna po denche sunnatullahi ni sunnatullahi ne nyumba sunna po denche wala tajida li sunnatillahi tabdila ona ke nyumba sunna take nyumba gbajano toni mo ne fie ne memini nyumba shwe ehiashi o nyumba pene ni abonsan ko e ba femini e ba sibul ma'dum tadia ya kutomi ni noko be o force aka mini akanakani baba aye nu ehiame e ko ka shin acha borehole light be ko ke ahe solar school be ko hana fe school masalati be ko okeba nebi ni me moko ina ko sahih bukhari na ko ka shin ahe sahih bukhari kama na jaha al majri ay nebi ni me na okeba taxibul ma'dum nebi ni be o hani mini ana أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك إيش جيمي عند غيرك إيش جي أوها بما هذا ساي نوني نبي نميني كجيبون كوا منا يهيكو وتقوي الضعيف مني به ولا مني إبه ولا أي تكرم الضعيف مني نين كبو نين وتقري الضيف نكاني بابا نغبو وفيو لجنو بونيسا اوكي بوشي وتعين على نوائب الحق نموني ايانو kwale hu kemu kwa shishimo ko e odomo shanke sane aheni eke hamo ahia no kwale eke hamo inshallah bien e wo bawa e ko so le tan inshallah ni wo chano
sallallahu wasallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Nam wa shahini anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam be min jibril je ye chon le ni e kala ke kan ne ke nye kan ni jibril mi ala hun ka shibeni akena ke qur'an e wo e mi agbene ne kan ye ne bon popo mo e bon vibrate mo to the extent que j'étais ne befu que te khadija je ne te kala ke mini zammiluni hahi khadija ho bila ke shi e mini bona in ho ye ngoje mini da ken kle ba haydan la ko ni filo hi amesumo yeni ameyu ono fiano yi ayo ko na ka no fiano je wi gbene wule tashidi ne kule wi alo efe no ko ne sumo ne kemo ko wi ni sani nana kan joma ka shi sani mahale ni ne peace of mind na kan ta me hu ne ba ko bill fe ni yo che machine akeba ne wa bon kan ni mu ya ni mi ni gbona ni ke la sa na kan no ne fe ne ni ne kan wa no boy la ko ni do na kan ta mes bini iban khadija bile sani pi ne ke hanu mi ne file fazammalu ne fe mi ni henu dan se mi e ba bila ke shi ni na ke ni be se mo te ni bila ke shi mi ni jino ni ba na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e ba gbale sani enu ni te ne ke jibril te ni khadija ke o mi no na ne ke shi mi shigbe ake abu san to le gba ni khadija ba wule wala ne ke soa amale ni boy community boy abon sam be higbeni ni baba ni mo wombo hengbele abon san ni mo ham abon san wale yo no because of me wo khadija na qualities ya nabi sallallahu alaihi wasallam dan e kele hinshin ila ka woni shulo qualities en khadija bon chitan ka mini qualities ko jimi ni innaka la tasila ar-rahim o chame me ko pa nyanyo me kwa ka mo ko tin fitie nyanyuma te mfiti wekute mfiti ocha wekupa naga oni shiro usla o wokume oke woku ye ojogban wana kaje ahlu sunna pe jibo pe be bia na oke woku efuta ko baram labi woku me na ke ni wa futa ko bo ka me futa ko mi na oni shiro mo ne ba ji ehin anyu mo ke bo ji oyin ale to be ni inshallah ba na ehin mo ne hu eke nyumba twa la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fi din nyumba eke kwa kama ina mekenye twa nyeka meka fi ojugba mone kenye eke nyumba twa eke gbalo twa eke bohu twa amehwe nye onye nyishin ami nyumba eke kwa ka antabarruhum ni wachi wa eke jame nla ka wonu shilo sana me wo ben kan wacha wo kwa wa ni bi sonsan wo cha wo kwa o she wo ka yemi anwa ya ahia onu keme ya ahia no asla wo ku aje ake mi ko te hia ko asla wo ku ne kemi nji second quality here ni anabi sallallahu alaihi wasallam here obenye boga benye no kenye da nya kaka hia bia no da ko mami ko papa besa ne don bia no ko bo na alo na wu bia ne o fe nuclear family o fe nuclear bomb of your nuclear bomb we never blast one again nuclear bomb again no neighbor na nuclear family na extended family ke gate our estate ko ke fo shian ke gbe agbo itana o ma mi ni baba na ko leje akrowa ko e ba ni e ma wa na enmo ke ba ke ko na gbele ngbe na le pe ke eti po mama ye iwe mi no oslale ole ne wo ole atale ne ole lo enu kunuku kana mama ni baba ka shi ni ne bokunde yinshi ni ne yinshi dan nkruma ba la oni shido ka ke nuclear family la be ni chona kama chole lo nuclear family wallahi nuclear bomb ni bishi be ne ba se no ana ke bomb ni ke bi na sho bo ho ba na ke la ke nuclear bomb ni je nuclear family aka wokume fio ojogban
hanu bi asla hukume na melele wo fa melele nye melele ene noji islam na ko ni shilo shiko na ko ni le ne ka ja bia le cho muslim o hukume le e kan pesa ne don o ne ba islam mi we ke be chi shian pe na fi yo ye wo chema shian keke bia na aba islam na ba fi no e bia o ka fi card ya masala ka fi card ka ko pe card ya masala chi mi ti card na ko je card ni to aken wa mo ko ni fi wazi alo aken wa mo ko ni card ni o tujen ni o tu aga o tushian ni ne ko gbo e kaka ato wo jian mi abaya wo jian na kwa chu he ene jahiliya ni jahiliya o ka ko tushian ni e do tushian da fun alo be aba ho ni mo jian aba ho bo e ja ba charge mo shika bono gbo e na ke bo nyon pe o wo ku me ni ba pe na wo ni filo ni so le ku ma ka ja me ho mo pe ni gbonyo de je je ni ke se e ma pe ke ba hi am shika he mo e ga oyin e pa no be ni o je le mi mp wo bia ni ma pe mi pe dan ma ya ke ba hi am he mo wana ken kle no tasil ar-rahim wa tahmilu al-kalla nakano kaji moko na gbako ya moko no fe mi ni owale wo ka gbe kaji bo onu kwa ajibo jodo na moko ne yebo onu kwa lo moko hien ni bi ni tole ko afi mi ni ke ko ya wale o talori mi ona no moko ni edomose lori emi alo yo moko ni edomose ni na sen ko fe mi ni o te sian le ke fe mi ni etashi nakajibi ni sahaba Sayyidina Umar hame ko me gbeke Ibrahim abi ko me gbeke na me hi kona ame bi o hi meji ke ye meji anshi mi na menu na me asa me sa chuno ha me because aye hi meji ke ye meji ko ame bi fe go ya me ame na bi fe ame be na bi bu ame te me ko me ame ni aba na me no ko Islam ame anshi nuclear family hu ni aba ni efo ko me aga no ji modern wa ko fun awon enyo ete alo ekome ko enyo agalo ji yin egbele mo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ko e ba ni ekome enyo na keke ngan ekulo egbo gbe ke won ya ablochi ne ba eyin epo no le bia ni le na mi ni nuclear family e ka gbene na nu mo da ne ka na bo ke chin si yin ohe gbe yin ni o afi nuclear ona bia na to bomb e wo o gbo un onyo sa onye no fe agbene eni ne shamono ya hwe onye o shamojo gba o sana wo bu rubber obe mo ko ni o ma se ni ba fi banaka abu boncho ana je to mi ni nuclear bomb boncho blast we boncho afi na ka wallahi nyekpe aye pi nge pi ahofo nye fo api ye wonyuma ametwi wallahi yo fen yo an le jealousy yemi yo fen yo no ana ne bi sonsala ya pe yo no ba kan ye sira mi yo e ka wa ne bi nyin ka bo yin nyuma gbaloji bo e ke mi no onyo ke mi yin ye ken klen ye bp no ni je nyo hon ye jealous wa nyama kwa bo nwule no ke yo konklon ye ane bi ke subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun je mu muslim jibo je ne ka ane bi ke ka wore masole ha bo bi ele nyubo jimo ni ba kwa wo ka me fi akin agbene jealous no ko yo twi mi hu e helani oni helani mi nyuwo gbaloji mi ma bi nyuwo ne cha ehabo na ne bi sonsala efi ado ani nyuwo che hale ona ko jealous e jealous o pa chi nyuwo gbe nyuwo nokuna so wa fi ado aka nyuwo mi ni nyuwo ehabo twi ye bona fe no nyeka o ka fe mi ni o ka do me kara nyekpe aye pi ni nyefo api cause every year na fe so na inshallah nyefo api bi ehun ke nyefo nyefo so aka bi na me ba kase ni bi na me ba to gbe me ye jele mi ke wosan agbele no de bi hun ka me ba ni na fe to akuyi tumo to ke bi me je no eko la ko ni shilo afo bi papai wo pe ye pi ni ko ba fo hon wo fo pi na amari humlan nyaka kwa jele nation na ka shi ko ma nike ko fe nike ko she nike age bia na to na ka ebo ja to aka ba ka shi o le na bi mo na yo bia ne aka marriage is not for young people, it's not for many boys. Inke wallahi na shefi am ba ka ka shi
Marriage is not for the living. We go get marriage je oblahi ke oblahi ji meni se na me marry. She amateur e marriage me na marry o. E so fe ba kai shi ni ne money e wala me sa na marry o. We no e wala me be na ni e nu ni ke no be agbe na ona. Na no ke maturity hu aju adwumo nko ko ba na twu no wa na ke mo ko be na e mature marriage me. Marriage abem ko ne ba ke le mature ye marriage maturity e yemia nka shi na bagbo ada yemia nka shi na bagbo is better ko aboti mi mlan kono ka se mi nim mlan ko keda shi ake gba ke mature modern o mu go ele tashi mashallah mature kemba no le brother ko mi mo ne je campaign mi 40 years ke ya mala mature lolo akeni esa no mature financially kika me brother down get bluff me no do financially wo bi ani na kan ni bi you have to mature financially physically so no mature physically so no mature financially so no mature mentally na mo ke bu ni ene jahiliyan na ka onu nshilo marriage aboti o memla sika aboti ka no hunji bo aboti marriage njole gbe no ba tun no pa fe ni kwa kwa woku wo nani wo yu aka se no chumo mi ni mlan sahabi akomie bene na 22 years e be 11 years 22 years e be 11 years wo bene na 31 years ki 32 years e ko na bile e kele fe tupen jame na keme be marry ka 11 years ni marry no ni 11 years ni marry wa ke dako ben mo ne marry onje yo mo ni wa me himi ame fa me dako ame hwe to kongro na ka no fio kama ye ni ko so atishi agbanku me keve me fe na ka ni inshallah fio ko na dako na chi banku e de inshallah na ka fio kama don na ka me fe ni bo wa fia me mo no ka me ba kai na ka ni bi esa ne ga ni so mo po ngo alo je na ka wa sha ka je adadan e so be ba ka agbo down dan marry agbo down. The marriage is not for boys, it's for men. Ona go kwa say bia ame esa Christopher ke ke Jew ke ni ame no fa no bafo me ba ke ame na fi ame fo amo no se na ba hie o ba na gbo na 50 years 60 years ba go ya marry be mi ni ya marry e nwo kunye ko ni Christian e ke ajo ke mi nkun ma wo bunga wa ona be dey yo to ya no go ni dwemo e bo tu e mi na ntane je fi ni na 30 years e eke ajo ke ma wo bunga wa mi ni che mi na ke gbopo da ni ya marry gbo ni tu e mi ni ngane ba o me ka ona bia na ye ne ba akpe ya me no na kan e o kele ba form so mbi fe be na je se la ga awi dwemo o kele ba form so mbi fe kese mi no na ke bia na ke fe na ga nye ko ya do ko na ke nya bo ka gbo no afile wedi wallahi yo mo ni yo aga chin to mo concert ni yo mo na ke mi de ke nu ko ba wo mi nga ne ba wo mi won je ne okay ni je yo ko pa na o kele form so mbi fe dan no so mo no kele form so mbi fe obo kenkle abi o ye dwemo ni mo ko no o le ake ehin lo ehin no kele form so mbi fe o ke gbe won ke fe tam no te low sperm ni ne ataju la onu jilo wallahi wo je na kan fikra ni ka acho na ke ni bi ni ya no bia ne ba na jo na kan khayalat ke dalalat ke afkar al batila ke joma mi na me face the reality of life aka ke gbe ss na da wana go aka to le sheki saku nuoma jo mini le egbe ojogba Ishaq jo gbele Ishaq bo ke Ishaq no ko ba yuto mo Ishaq ida ke Ishaq alo Ishaq no na ba chele ama me ka ko ne chen to ni ne Firauna chen ke ya kwe ke yo ne na ko 18 years ya kwe ke yo ne gbe ko ss na it's stupidity aboji stupid ke Sheikh Ishaq no ma sheki nke je Sheikh ne sheki ni sheki ni je Sheikh ni jahili jin zuzuru tu jahili jame Islami ameka seko Islam heritage na nabi sallallahu alaihi wasallam ke awo afkar blofoma afkar jinam ya lokeba
me ko no ni egba me anaji na ni mo wie e quote Arabic e quote ni ne Quran e quote no ko ka shi hadith ni ke no na ke e wala sheikh ake malam ni e ta ci fi on ni ada fo ne on di fo na ko mo wala kana no kan kala aje ke malam ni to be na ka wolo functional kan no ka wolo fun na kan yo cover to cover ona wolo ko fun no kan e fi wani ne fata be kesra be ni ne je na ba na ka smash ni ne jinye shirme me jinye ke bia na mo e job bia na anande bi ne ke Aisha jinye na 6 years e la ne bi eto e je bia na ka stupidity e ile mo na eto na e je then condition na kwa ka jamo egbe ss na kwa na condition ke je wana ka me je Islam na ke fi o mi na me ke gbele o ma hin sha me ke je western culture ji nga ma hin abemo ko ye marriage ni ne ba ka sin le immature anyomi na da ya mi na best ana shika ko poto na ka bi what your marriage mi nyumo gbe ese mu oni ni na nuchu mu tatolete hekpo mo ke hanyumbo suomo na ke what your marriage mi ke ene me ye je me nyumo den che ke jomo ba mi because about your marriage mi po because of shika about your marriage na aja nyumo ye mi about your marriage because of me ni suomo anabi ke no ko bende hinke ha me enyo ni nu ke yo na me suma me fi marriage o so mo le so mo ni to je blind love e ko na tele blind love ko bo ti marriage me ko yin agbele je nu e ko o yin fe blind okay love is blind love ka we fun pe na we fun pe na se mi ko bo ti marriage me ko ke chi wallahi bi an hele shi ni papa me wi o fi pa ko ni hele shi no love it too late hausa ni ba ko makara kuma makaran kubara la ko ni shilo o makaran kubara no love it too late we na time e ko bo fo homo bi an oni bi fe ejo ojo na tuye mi ni mo gbebo na kan inshallah no waji ko je mi oblanya bia muguji ame ko ba so gbege bia me wa fi ball ko je marriage mi bia na sa na pe bo sem no ba amba wo gbe kenkle no ne so ame ko wa fi ball kenkle ko abote marriage mi kuma qualities ni na Khadija radiyallahu anha eko qualities e ko me na cho e ke che cha okupan oko o ke wi anse no ko la ke take wo ku me yo ten agbene e wa me ni mi ni amebehi wale na me kwa afi na kan no na agbene wa taksimul ma'dum no ni be hu afi o mi ni ekeba anabi bo moda ke John ni bi ni mene ma me be mini yo ma no ni me be e John ke ma di ni bi ne ka abakela lo le den tete o shinde ke mini ni bi e ba e ke no ya ba la ka oni shilo to bi an wata shi bi an obe Islamic school e ko me ne ken ya kra en le e ne hwe wo be Islamic school forget mo ba ka kashi Ghana Lebanon Islamic secondary nuru le mini Islamic secondary she kan taka Islamic secondary forget mo fe je Islamic secondary he no bana ke je Islamic school ni podin je kuma me hijab na me wo o bana ke ye wa ke no ko atole hijab ne ke na ka munafiki je na ke katale ne we e mo le bam ke he ke mbashi mo Islamic yo lenje ke here na ka you look sexy wallahi je ni nani je ni je abote ni shi mina ton emle cha ke gari me ko ke Quran e fiye ba aga hadith ba ka ne ke afkar ji ne bida afkar ji ko ba ka ma no afutu fe na kan shi ya ke gari ke emle cha ke no fi anu na ke hwe yo no ake shi no na ka afi ne me fi system development ba ke gbe na ne ya shi anu ya wo ni bi ne wo no wo be Islamic school ko me ni no kwa na be Islamic school ko ma me dress ne kana la ka abe Islamic school better ko wanu bile ya eni no le convention school le la ke le masha Allah le la Catholic no ke te po de je la mi na me fi Catholic mi gbe yi school ne te ne na ke Islamic school na me fi ko ne jo ba ke la ke na fi Islam ke le abote or is better ga shi le ya conventional school ko ya school ye mini te gba je ku me sent mani ne ke secondary ne ke preparatory school Noble International Clifford mini ane ya boy chile but lo la ke me na me shegu ni e la ke je me na shegu kan na fi ja lo je na kan o no ke tele la ke kan no fa na fi la ke no le yin alo je na kan ko na ti ne ba na ke na fi Islam ke copy ke ba to na ke me kwete Ahmadiyya school me Khalid me ne ba le ya he ga na gbalo Muhammad se
lebe e ba gbala mi eto wo be na afika na gbalo e gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam be ni ahmadiyya bi fi na meto muslims be ni nege alo afkar je ke we nchobi inalila ka je bi ba no wale ni ne antivirus ke ni ne wale ni enu ne hwe poison ko eto sandi wallahi ke je bi wala antivirus ni wo ye be una ne wala antivirus because am say ka wa we fe ne ya hye atwe enyu ami mena ke ko ba so le ahmadiyya yo bombu ko me wo aga wallahi eto gbala hu wallahi antivirus ni la woni shilo antivirus wo ke ni geo virus e na ka because me no adake ahmadiyya tia ahmadiyya la ke ni islamic ni na ye bukan biya wo jeme shamela ke ni nani zunzurutu arna jame ni wasa hawo o kona ke islamic school be ko force ite ba aba na ku ani ne me fi odwemu be no wata shine won jake shewu ti o ba le tin basal wallahi shewu e ya parliament e ya election change nyuma hala ku ni yeli because wallahi je muku we ya je shi kai wo fe wali beje wo gboni ni wo gele yin shi je beje bon karatu shi tamone ke because ya politics bien ne je bi ba vote shi je le tamala ke camera no inshallah na le menen jo malada san le gbe ke gbena wona ne fe politics na we ne bon chake wo ka choma bia ke shi menen na ahlus sunna ni menen ahlus sunna ni bia ne politics wo ka wona na ke ete so na ke ni afon no ko okay inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ngba pa sui wo fe wala ke shi be ni wo kele makaranta wo kele jinshi alo je na kan video se ajolation ni na agba ne kan wono jite ba fete na abasa ma ni wonye woke won tase onu ani arna ke kafiri jini na maka me asa ma because am me with am interest alo je na kan am family am interest wallahi to the same muslims because am pe ne ya politics me ke ba ke challenge ni national cake wo won afo no e ka ni cake ni na aja ama ma aja me no aji aga national cake am wo Ghana woni ne wo account Ghana future cake be na me ke wo leji no national cake na ka me chole e ka aja national cake ashi dey na build cake shan aflo wallahi wona ke be shan wo big wona bia no wo den che ko wono pokwa shi bia na wo big wona bia shan mini jemo taxable ma'dum ato ni bi ni be na keba tajemu sana keba sana ke develop sana ke ne keba ni wo bon wi mo kan time to ake wo anamusis ahlus sunna as-salafiyuna me bote politics mi no mo do na inshallah le ya wo nyuma le kuni yeli ke wo te shi ni wo so le ni wo te sujudi wo kai le yomi biamini wo gbele kuna waka ile omi biamini wo gbele wona waka ile yemi inshallah ni ma le kuni yeli inshallah nyuma hani bianele ya wa nyuma ha mo kuna kan teshi nyuma mo kuna kan nungwa ye labadi yo sudoku ye nyuma ha ona kan efia inshallah weka biana ajenshi ana mo in the next 40 years ke won kaseni aya school akase qur'ani ke sunna salafi gam na change de ne pa no chone ka ko aton tentu mo firaun na no eko salafi gam kana bono o ya parliament ne na bo ke rawani gam ka gbada ko te si won blo fo mi nche garam gam ka ya constitution wa ko to Quran ko to Arabic pepe pon njilo inshallah kono bona fe ni minewo bo hu wa ni bi ni be na ke be ko na gbe na no le wa je jo politician na no ke ni bi baba je jo mi ni politician na no wa jo ke ne ke ma je ni bi ne ba bo wo gbe fan gbe nonu e wale no yo bo kan akesa ni ka o wa hu e ka kwa akesa ai wa mo ko na ke wa musins ai wa mo ko na ke wa mo fiam na bi wa mo fiam o ye ni Christopher nye bo hu e ke yoko ni ka ke ni je musin jile wo hale ni yi Christopher nye ke ame benu ya makucho mi ya ha menu jameni ame ke muslims ntwa lele egbo so le poni ni gbe gbele si me na me wakame yo Ghana na je me na me ke muslims ntwa alo je na kan aya ko me ko na me bulu am example mi ho be ko ni ma so le mo ko ke eni nchon ba masala te ka gbe ni je mi drive ye ni mi hie ke mba e bo man ke na ni mi ho pa ko ke timbe mo na e to e be ke shun mi la na because we jela bia mbu fa in ya sole ona ay bulu ya mete si amete me pi ameke muslims say ye mi ni ojogba mene me si mi ni ojogba de ko to muslims wa ke che te wa muslims pe ona wa mo ake wa mo fiamo chabo ho le ha mo fiamo ani o papa ehye mo fiamo no la go no jilo ene qualities anabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa tuqri ad-dayf aw taqri ad-dayf na gbe ne ko na gbo hu e o ke gbo hwe ko na gbo atam se ni eni mpo no ba ye ko shi ha gbo akele po na eyi la go no wonu jilo
je ko na gbo ko ke kan veranda na bia na hye je le ko ke gbo ni bo no le gbo le san kan veranda no dan wo julo fa la oni jilo ko na gbo no kula wo tumi mala bre e ko na kan e fi ele eno bulu fata elemo gbo ni neba ne ba so le master ne ke ji gbe pele le ne mo le kete tumi ne kleata e kle kan etude nche sa tu no ni fajiru we che ne ya ni mo ke o le ba fi na fi la fi o dan ne shi le o twem bi ne ku ese ba ato twem ni bi efe ana mena no le bulu fatai la oni shi tebe tembo no le no shi o la go aso le fajiru no ba le e ke nyumo jamo fi ebo e yebo we kana ga nyumo jamo yebo we ano yin egbele me ke to be ni je mo fi amo o hi hadith ye de na ka no mo fi amo sano fi smart ai je mo fi amo ni mi ni ahio la yo keke ona ba ko na gbo ba seble fa ba seble ke ni ba seble bonisa inshallah kan ye shia gbo atun ye je ke kan hale ko ya kan masha Allah asa je fan ya le keke yawo ka ba fe shu aka nugo mbe tun mi e de shini ba we ka so ne wo sa tun ne ge ya no ni yo tun me sa tun ke ni ba na comfort ye ka so na ke ni ne fon ya le to e wo le fon ya le na so na ni Solomon to e wo lo ge oto ni ke je gbo ko pa ni no to no ju ge ake to e wo le inshallah sala ba so wa gbe to e konglo inshallah o mena no ni wato ni o focus on jino want to focus on qualities and Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na chitane jama wo momina kan ene qualities and Nabi ni yo jibojo no jibojo momina kan kuma ka shi ne ken ni ne yo helo okay o woku yo jogba agbene owa ame image na me be wa mo okay no moku ya kuchomi oku ewo mi oku ani yeli mi oku o ni awon nshilo kamo ko efe no ko ne tole anu amo mi hale na agbene ka oku kuchomi example wa kuchomi be ko in our campus for some time ni ba light be na men wo mi light be na men wo mi aso amete me ko poli akeshin aye normal na ato ani ko otwa no ka me wie aye gbe ko otwa your voice ko no ko ba wie ko ka me wie inshallah ka na ba asa habu ko ka me wie ka wie to mo go na eto egbo mene hello how fine me bonamu minister jibu o fine me wa kuchu emi nyegbe wo light e ko to me nga me pe o gbaji neke ene oje neke ko ye qualities ko ye qualification chefe gbe meji MP enyemi sika je MP nyemi ka male nam chao ogbe ke hale no kala ke wala nyeshi anyo gbe ne ko wala tete off neke ke ashi neke nla ke nyele alo nyele shi wo be like neke akucho mi neke ake akwa na ko no ka me wi ake gani ka wi to mo gbojibu o wi to mo go de to ne doji to mo go ne be citizenship ni tajere na kan ka de na kan ona to me be card e be Ghana card to mo go ni je Ghana nyoni to mo go ne wi to na ete hello wi ma ke Ghana yibo na achishibo na kan ni ba be no wata wo ka me wi be ni hh na me ba na amba face light na no ko ni be no man bi efen wodun mi ke ka oba wa fe mi ni ana o ya kuto mi agme pipe mi no be neke to ye wale hana cha bo ko be wale fi mo sha ko ba hin ameno na meke mi ni ameke nueba lo ni shilo na ko she ko money efi ona ka ko o connect to money ya me na ba nya me fie money ye wale ngo no kele ya ke wo be ne ko nkwanye fa nya wa no fi ke gbege bi ojibo ke mo mami alo ke mo papa ke mo wafa ko na aba fe ni ame to yituma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ko ni shilo na nya kuto me ni bia no na ko tashi ni to be ni wie ona obia ne kawai shikon na ha bona fe mini wo nana eko na banya chela ke Jami'u Salafi Arabic village ni wo yo edane ani wo yeko e Ghana ne wo be ko ona no ko ni be ni taxable ma'dum no ni be ka fe mini aha na keba abe Islamic school eko me po bia na won jwa kete afita bana Islamic school Islamic wo ke je Muslim school je school ni Muslims ya no ne shele Muslim school ni shi Islamic inshallah ke kana eko lawo ni shilo bia na afa ke afita bana Islamic hospital je Muslim hospital forget mo Iran clinic Muslim hospital ni want to Islamic hospital keke o ana keba mo fia mo emo eko ni asa because je wasa na igbe no asa was na gbegbe
chuko benye no ba sa je bia no ba sa ko sa bia ne o sa wo sa na gbegbele obi ene sa mo no jimi ni o wo sa na gbegbele sa mo man bana lillahi baytan fil ard bana Allah lahu qasran fil janna mo ne ba masalachi hanyu mo shikpon no ni mo ba ma palace e hale ye paradise wona ka asma nie no fe e bia ne ka afi asma ma wo sa na gbegbele la ga onu shilo na wo ko ne ke qualities ne nu wo ke wo mi ke wo mi no ni Khadija kwa kechi ene mo na efi ona kan nyumba wo le hengbele nyumba fe mi ni nyumba wo le nu fa ne ke wo mi eje gbe ese mo etwi mi nyumba hwe eyin ahye mo ne ne ke quality nyumba hwe eyin ahye lahu nyumba na ke walan yukhlifa Allah mi'ad nyumba ke ewoshikwe je mo koni ni ne elaka mun kan wo ke fe mo ne ke qad aflaha man tazakka لا قد أفلح من زكاها وذكر اسم ربه جنو آية أنتو وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى money eba chuwe susumahi ne ba fe sadaka enyo gbogbo ne ba fe no ke mi ma fe egbe easy ke hale ma fe no fe no easy ke hale nyumba shu onyan shi ko na ke kapon ba kani shikando no febo ni ne no wo egbe na onu shilo kani kan e wo egbe because egbe ni bi ni adesaka ya hia hihwe mo me no di gbe se mo ne ba boto twi mi no fi la ke nyumba ejo se abi no la ke nyumba ejo se be bo je nyumba se kebo na ka je anabi so ke e ke nyumba ke wo ya wa hatta tamallu ka shi be nyi ba je nyi hia nyumba no ke je nyumba ke nyumba e je hia nyi no wo ko na gbe se mo ba be mi ni da bi be bo suspect mo he nyumba le ke bo ye dane wa inna allaha ma'a as-sabirin ko ya tushi to nyumba ke bo ye wa inshallah je fioni ona bo am election e ba se ona bo ke bale na ke ka bon sound to ne che e ke gbe se mo ewo heilami la oni shilo e to che gbe se mo ke fo mi ne fi la ka awo ni ku ni ile ba ton bi na ne bi so la fi la ke abon sound to e gbe na konjo fi ogba bo no ba ga se ene ame atai ko ame trates bi la oni shilo gbe se mo na bon sound fo ke wa ma tu mi ni يقذف او ينزغ في قلوب العباد اما كغبي شمو و نيوجي اتويامي شيخ خديجه كان النبي صلى الله عليه وسلم كلا لا يخزيك الله ابدا سوا نمو ومبو يغبل مكوني اوتومو نك نمو ومبو يغبل نكا نو وفيا كا وكا وتويامي نكا نمو وو يغبل تشبيامي نو واكا نمو ومبو يسنو كواشي quality sana ton la ka shi wo ko la ka woni shilo niko be ko sanona subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk awansa wonyo wo question sho akoni inshallah wo kwa kan amane no akekedi yo eteshi be mi na efe eyani ne ki akashine wo ne eteshi ne le be ne ana yani esefo